Ыргын бұлдар хесеплі телеграфисем уже эфирда Ирихи Тебел. Пермбатрахынара вара баян филология ыслыхен докторы, литература тіптевші Юрий Артемьев, профессор. Сылысынадып, Юрий Михайлович. Ыргын хесеплі телеграфисем. Юрий Михайлович, перендергене бұхынса үйді қадырлесе келдері телеграфисем әлі? Аллахын деп ман бұл күнда сырым бадырда піріміш құтмарев. Шамбада шақ кінегене шын малдан тулли хурав параганайып парнелешін. Білік алмалық хурав енді ол шағынбек үйдіва хуравланы бұлад. Вот хезеплі телеграф жызым мен шуқшладыр езір шақ паянги калажу енді ол перінтеп героя сеспілмеші. Сеспілмешін псевдонимизем, анде пірнеде болин, толлырех хурав барзасын пидела их полеча. Псевдонимизм эппелін дорогик, ларахта болны он. Ну, ши интерес левел пірре. Шауын берге, мен шуқшладыр. Хизеплі телеграфисем мен шуқшладыр езір пурде білеген шеш пілмеші, поедімірін хушма яде берге, мне білдеретші выл. Перімбе хихтмалы телефон номер алы жетешірімді қыралы олты, выл экран шендех пулегала жөвісленен тенех, шыңғыравлар тималдан терс хурауба шыңғырал защитме дорожыр парнене курдымыр. Выл хулаш күлінде вренеген символи чваш литературе візен автор зенден пірі Юрий Михайлович елда хезір херней қадырленей. Елда хезір. Ман. Елдақ сирен асылғысынде вренегенсем валли. Хура гидет перчеплавет? Жавла. Юрий Михайлович ак шак сидерхинде вардаган кенеге де шавнах шерпледет. И серти ваш литературинде чи сумла палла ти булдарулла ширавчесене кушран вешертмен везене тарыннан тепчене везен ушинде шеш племешиде энде. Пер эмер тереслеве видер тухна хыщен. Мен галама булдарадыр литература типтевші пулнымай, кивелдейвал шенеміршін, е шабық требегех, шерчул гайлахи бегех янравла, илденет он пулдарулахе он совесем. Ну, чын малдан анде сеспіл миші бірін вал шутлы зенде жінде. Бізем бірін чак ига алыры пүрнезене шутлаза тухмаллах тень пулес. Андив шандалла дашты. Пиде тергевлі күшпа бұқсан онда да жиде емес. Мәжін дезесін. Чын малда чий шүлді шылдырзем бірін бізем Константин Васильевич Иванов, сеспілмеші Педер Хузангай. Үтізем нумай бірін. Бізем де пиде пулдар олды болна. Анжақта пиде тергевлі күшпа вәде ала видіркіларзасын бізем шақсем бешші уйры мындырашы. Бізем жаланақ бірін чываш шибы жылыхен культурин ылдын жүпшінже. Унда жиш мар. Вот прикс мақпа, он бергиде калазақ вары бір паянке кала жура. Бізен пілдері жымынре. Юрий Михайлович, есір паянке гунда шамрық сенбе худшынадыр. Тиваш пашалық университетінде варендедір шаплавет. Шаунба піледірі весене, яшкереме. Весенеде хыпсай илмеліх шәне и шеш піленесі весем паян. Сеспіл миші чынақта пірінжен революция поэзия болна. Шав вғытрах универсаллы поэт тепір. Умба революция теме бешір лахман был хайнемайлы букет еверлі, тәрлі шырш, тәрлі тәслі чежек сенжен чымырдаган букет тузағы барны. Урхлаг азан пирін тәлінзек аймала был нихшан никам тавайман хайнемайлы чуваш тенджи пыжык хайн шеспіл тенджине үгерзе қалыплазағы барны. Шаумба был тенже литературин, тенже шибы жулығын шүпшіне комитивішлі поэт. Шаумба умбик поэтсем өзем нихыжанда кивелмеші. Иванов та де бұрлыт қалап шеспілде, Хузангайда өзем әмір. Пирін өзем мүлі қаламалы тамға жапны бек. Пирін шибы жулықра.
Bizim emirliğe koyzen yerine hıvarna, bizim bir tınjine duhma buldarapır. Şavzem bir tınjine kılarma buldaraş. Şambek pızık poetsem. Bizim koyzen sassine уже тенже литературинже де пана, везене кужарна, пиде нумай челихене, везем шавынба кивилмеше, онда пульжы булмаря, везен хойзен ретне тратмаще везем. Вот мелегаламала кулаш судаганзы ретне деше, мелегаламала пурде креймеше онда. Вот шавынбек вот тенже культуре. Шамба онда чи пулдарулызем. Ебір везем бе мухтан мавулдарапыр, шавзенжен пыри паянын девы калат пыр шеш пөлмиши. Везем пере нацыбек пурынма май барашы. Кызем чываш сем деме. Паллах, чынмалдан чәлген девал. Вот ezер пығырға міллевал. Бұл хамыр аннемірзен чәлгене хүделезе, ана пропагандалаза унжен шабышса, ун пулашлықне шанза шарегене, нигамбек мар, пирен умри арузене әнендерне шабы чуваш чәлген пілдерішне. Мен жен бол хақлы. Міншін тезесін пире азат тезін аслашызем паян гуна шидерзе баны шавчелгене. Шавчелгене бол нигамбек мар туп таза шивичлетне. Хайгалать ухы шымрене бектет. Бол ведь чуғын челге жука. Уйрым шинзен чуғын челге бур. Вот бол ведь талант челге бол ундырых вишмелі мар кашни чылажын шағынбек пулмалла челге манжутпа. Вот мен ренгелет. Эбір-тебір жүхне, тепір перін чәлге бол. Нумай жүхне керлі мар, тоқсаға пырда хулара. Умбек мар жав, умбек мар чәлгене віренмелі ана вежехар ризыр туптамалла. Вот ашамы жызем нумай жүхне хойзенешне тузаждеремеш, мана жа пиде көріндері. Дялагаянда нем жүкран жанда ажазем, пытек ажазем бұрышла қалашша жүреш. Онланманлық. Еп вырыстелгене хереш марвичха, ну міллеганда, ебір пұрынны жүхне хамырчылгене пітерзесін, ебір манзагайзасын. Еп мұнуксем хотя бы пұрынны жүхне. Бара ебір піттірімір. Бара перінчілгене музей задашы перін. Перінчілгене гаманы кел мардеші перін теріс мар. Вал уйрым шиннын чілге чуғын пуклак пулма бұлдара, чываш чілге ашмарин чілге бұл. Хузангай челхи, шешпіл челхи, Иванов челхи. Перен асан несен, азат тесен челхи. Паллахынде, бізем механамына туптана, міле шивічлетіне. Бізем ют смақсыне, ют челхиен смақсыне кірсе амазырақ, пиде падигім кашне жоқшыне, көмілне балыртма бұлдар. Паллахынде, юрызыне итлезе бұ, халық юрызыне. Бізені кам хурлама, аллы шіклендер, камын хурлама бұлдары. Негамында, Юрий Михайлович перенделі күрачызым шыңғалза хитеске, Калачева чарзақ, Икезе бұғар қаділі күрачызыне юради. Айван Дутчер віземде үргін бұлдыр сиғын ат бірсерін бе? Малында Федоровна тада хақлығына. Эбір шеспілмешін псевдонимы медведь пульдет бір. Ана юратна жүрен ұшы. Ведмедь тезе қаланы. Медведь тезе қалады күтілі күрачы хушмаяды десе шешпілінне. Міншін умбек шутлат шанада ыдашын Юрий Михайлович. Мне білдереші шешпілін хушмая дезем дейді. Андехеп медведь ятлы хушмаят пілместіп, ну, умбек на нюші ченне жапла. Андехта ол литературы хушмаят марскеға. Юрий Михайлович, мен дедір? Терес. Хушмая чапырдак мен дерехінде литература шырны хайлав зейм айне албусны бол. Шамбек псевдоним ба. Шамбек күнжуды күрна. Псевдоним зембе. Ну, пірне де болин. Чий тәппине тарғашын аза елірға. Шуғышласа, теріс хурау петселесе ебір пиде шанатпыр. Кірежі жедет бір ебіріна. Тада ебінде вол бұрынна Чернигов тұрхне кайзагорны да, унда унын еткерне упраган, парынза упраган, хизеплесе бұрнаган, шен бұр, ун ядебе, хешпір ядебе хизепленеген школ директор те Никола Федорович, вол калача, Валынде выр согласен бе страдалец тетче, страдалец. Вот кереші жедеме буладына, шамбек өмірді шыбе азап курза, халық шыбешін жоқшыла забұрны шин деме булад. Есермінде не булыттыр? Кереші жінде тірлі енжен, тірлі пілдерішлі ilme булад. Литература, хамыр чываш сымақлақне шынеде зачыреде бұл кереші жі булна. Ана пиде шымыл булман унда. Шабы шыне квере хылма. Бұл мін галат. Вот
мен символла пілдерішпек алады, кібер хывыр дейді, кібер хывыр. Мен дейіне бұлайды бұл. Бұл авал хи пұрнышран, паян хи пұрныш урлы, ана шынеце пуласлыға каяган кібер бірге қалады. Шав кібері хывны жүхне бұл қалады, ман дейді, вайхал пәтсесін, әбі нембеде пулыжайме бұлзасын, мана дейді кібер айнех перер дейді бұл қалады. То есть урхлаг алзан стройматериал вырынне унда кеме хадер был. Андақта был только пәдем пурнышне юлашки юндумламе даран шав әже халалана. Кувыл пәдем хамрын шибы жулыға чываш культурине, чываш осхагальне пуянладас тәллеве хывнине білдерет. Бір енжен. Тебір енжен революционер паллахынде кірежіш, унда да кірежіжі болна. Бұл социалла пурныжа, шинеде сыжын, кивеліне пурныжа улыштарза ташта Мәл тапран арлан тапри тарынышне суғалаза, шанда пыдарасы берге қалады. Шыны бұрнаш жылдырда цадырады он жын, пуласлық он жын, бұл шау бұрнаш патне егірад бере. Егірав же болма. Егірав же шапла. Теліндерет, вот шубах шау вғытра пишсе шитня вғыджы ұлжыну вәлі, тада пәршінра яр ұшын көрінады. Ходи шешін бегінде бұрын зәйткені. Туры чуптуны деші. Шелде бізем шутлы жұралашы. Керек мәлі қалағында бізем дешлы келме пұлдараймашы. Бұл шүтчандалық законе деші. Ана тері себе, мана пиде, бұл закон пиде кымалагать, бұл туры чуптуны дене, бұл чынақта шираган жын, вот әш кабинетінде печен ларать, сидел жинде уны шуры хутта, ручка, урыхне меде жук. Вот шавса мантра нушталанзаларны жухне, он чальгине, манжут пачынақта турых хывать. Шав шуғышсене, шав илеме, шав хытлыға. Вот чываш тенжин илем лехне вал пире тәленмелле хушсақ варны, парзақ варны, парнелезе. Тады шағы діліндерет. Пенне дұқыршыр тоғыр бұн дұқырмыш жыл везінде жүралны бұл. Дұқырмыш жыл. Шапла, вара бұл вұқытра халық ветха, тепрен илсен, хұтла да білмен. Бұл мінле шанжық паширныға вреннешін, нумаяқтамар вренне чвашсен ұшындейін при. Мінле шанжық па кан валли десе ширныға бұл шау хойынсы везене нега мақта буламанныне пілсе. Калехінде шау, калех пара, мен тепір туры баны дене шүтшандалық, вичкай бір тепір жүхне туры ба шүтшандалыға пірле құра, пір білдерішіне, пір мініря. Вот шавақ бол, бік кезіне ешілі шуратмас. Бұна анланза бідер медею бар. Мінле шауынбек шырма пұлдарны бол. Мінле шауынбек курма пұлдарны бол. Шаутарыны жақырзе, чываш аваллықне, калы бір кадаран, каш келзен, каш кегунын мілге уйзене ұйғыба құплазан. Тірлерен, жергерен, тірлі шуғыш жерге пұжыма пұштарына пұшлазан. Вот тада маллагает. Чуваш аваллах не гурать был шав савыра. Подалана чуваш серживне юндумлать, херли юндит. Был чынақта ведь философ калабыр калама булдарать шагын деврлерех. Ну историк вали книге жырмала. Темиже книге шагын бек тарын жуғыша, темиже жергере каласа параймас нигамда. Вот савы. Вот литература хаваджа мінредада. Унан хайын месле жүзем, унан хадере. Шав хадере вол тілінзек аймалла туптана. Вол пиреде шавна хушсақ варна. Хадер, эш хадере, вот илер, хужалықра. Узы гурмазасын, пирін чәлгеде шавын бегех. Тудық тевет чәлгене, ана туптаза адамалла. Эш хадере зем ялан. Зем тебір жүхне вырдатте. Зем пызылашы ундай, тудық тевме бұлдарат. Вот хош вғытра туптаса әлгірне, лаза бұқсасын. Ширемиккеде, ну, пилік уйық юлна, ширемище дулдармашы, плавет. Шам, шула, шитне. Мойықта жұтса әлгіреймен бек ажа, түрібек алсын, паянхи ажа бадамлаштарзасын. Ажа дейт бір чабайынхи ширемиккерезене. Хош вғытра туптаса әлгірне бол. Хош вғытра шауын жүхлі, онла вырнашыны он останне чунжирине. Ол перден бір реде приха, шам декке земізем. Шутлы деп бір, мен жындезесін. Вот осхагал вол хайдалла нельзесін, пуш әже вол
пірре, тепре чун витха. Вот чун абача нумай барзах варна халага. Пире чун абача, чун абат или мезессен, шаратма брахсасын, чун билет. Пусть ишлеме булдарать, чун билет, чуна хайня абат кирле. Чун абача де поребрна. Вол шибы жулах, вол хатлах пурнышра, вот кашны гун пурнаган пурныша хатларах тумалла. Миллиона тума булать. Пурнас килдер, ажазы нешидин дерес, жылдарда сададыр, шишсе пурныш пиріндавра. Ана милле тумалла. Пире пулышаганне шавзынчен пире литература, илем литература, чувашчылхин илеме, безем пире мааллачен ме шанчы хыма булдарашы. Вот мескер был. Литература был, чуна бачы парашын болны был. Анланза илнел, ütізінчен маларах, был литература илемні сымақ пілдері жымынрет. Чуна бачы был. Ебір аптыраза житін, ебір кылбаса бақ, мүлі каламала шығыр бажиш. Пурынма майжук, темле мындарланза кайзасында. Шапла шаумба литература яланах пурне девыл. Шапла кенегесем де яланах кирле. Пиринделе урачызым калешин гралза житреш. Каларым мишлензе гайтен эзебар хавсене. Алло итлет пресере, ырыгун булдар. Ырыгун бурдыр бурнеде кона чываш херарме сеспелдергинже үсне ине сыятлы шыңгралать. Сеспелмиши псевдоними бергит алсақ варашынчы. Тетері соцетлебінде тетері смар. Премежі епшуш палавылман, овыч булать. Иккемежі забытый. Тетер зеркалабінде. Забытый. Мен шуним бек ят сула зейліне живыл хайвали. Міле жұтладыр ezircan берге. Шеш пілмеші, мен шын шеш піл, тада забытый ятсем хушмаяцем сула зейліне шешан берге мен жұтладыр ezir. Бұлынде... Езіргін берге шутламан, ебір туят бар, эфир вғыде биде хақлы. Манза чуваштың жінде вообще манзага срам тезе глазах варны пек туйнать мана. Чувашчылхи деп, поэджіземде адыланмала тезе шутладыр. Юрать тавда буш, сирин телефон банделараган ширза юладех, шиғынат президентбе эфир хышын саламлат президент, езер теріс хуравларыр хушмая десене, андяхта анде біле жуғыжыра палырдай марыр, анде мәжінен бек калама пулдарны вылхой. Эфир вғыде біріне пиде сахал, шаумбада ытларах калажай маспыр, кажыроидат бір, Юрий Михайлович шеш піл каларымырынде яр шунны шижімбегінде, піледе жұрны шижімбег, ирцегайна оның күнжуля пиде хывырт шунза кәлленне демелі. Талашу пырат пән хигунченех, хой жіне хой алығуны был е умбек тума пулдарайман. Эзір тіптев жібек, мен галама пулдарадыр шагын берге. Валынде вал суицид вал терес себе. Онда икіленбе, онда дилетантсем темде галама пулдарашы. Ебу ана нумай тепчене, мен же дезесен архив документ жезем, унын ширы везем, Анастасия Червякова батнияны ширы везем. Онда Наталья Рубиста галать вал дейт, калачы дейт. Еп хама-хама мен давап тезе. Вот пурныш мен зажицесін еврланда хам дәл, хам жіне хам алғырап теме. Умбек каланы бур. Вот шамбада калас пулать. Сывлахе пір енжен шеспілін хавжакрах пулна. Шуралмадан дел тен журалын жүхнеге мен болны болуын. Ну, литература, чанче литературын жен умбек чыслықсем нумайық. Шамбек сывмарлық калыбыр. Марсель Пруст, француз сенс махран. Был чирле выртна. Был вообще тухмазыр выртна. Тем же вунна яғын калыбыр онда роман жүрет. Был шеш білмеші берін чир еврлық не, азап не дүсей менші е підіміші был. Ну, купырре, чир пірре. Тепре да пурна ширила рутары візіне шуда илмеле. Волскиға күш сагаят ки Франчерникова, Федор Пакрышын батне. Унда юлаш китап хре. Вот, вара был мелегаламала, унда еврлан зажидет. Выходжевал калабыр, шау шурги ага выходинже вышлах. Энде был ширмикамыш шул. Вышлах. Вот, чувашран бырасы унда Украина жидеші. Шагырдатке жыраза. Пәрхерарың мағурат. Шамбек ларудыру бірре.
ига жибе братчанда ол. Ига жибе. Выш билеш, уже өндезем, өзен міннежиш олны, клетки олны, шавна була, был шавзене пулужас тезе, ол крет, зему отдела кретте, лешсем пушлах калать, шука дит помастырки. Шамтерес марлых, чуни ыратны, тада үтті, чиренде, она вот шамшыл батне есеші дерне, Хамыне мне пара лабузан Юрий Михайлович, вот калась сабдере мест пер эфир пиде сахалочки, хатав да бушсире, вахытуп сабирим бада килнешен. Хизепетеле гурашчысем, хали сирімбе сып булашат пыр. Шеш пілсіма хизембе, хастарлы, хыды думлы булыр, шершывын хастар адесем. Вот кайыклын вечер, ан юлыр, күн жолы тынжен. Тепредель было чень. Сыл болар, ырлық сывлық пырзырады. Тавда буш.